uyu wa gatandatu ndakubita nongere nkubita ndimo ndabara amasaha asigaye nkanatekereza ibyaha abantu tuzakina kuwa gatandatu ndibuze ko bashinja byose. Ibyaha by'ikize ibyo byose bagomba kubizira. Ndi gutekereza ibintu byose ngiye kubarambikaho bagomba kuzira. Urabaziza iki? Video 400 zaba ritazara ziriya barazizira. Ariko ngo wiriwe mu bwato wari wagiye gusengera. Iyi match nirangira Nyagasani Rayon Sport yitsinze mpigiye umuhigo imbere yawe ko nzasura abarwayi bari mu bitaro bya CHK. Igisigaye ndamagana byo ku rwego rwo hejuru. Umuntu uza muri derby yambaye inshabari. Sinshaka umuntu uza yambaye ibintu bibetabeta. Ndakubujije mbabarira ujye muri Adonai Sports baguhereza imyambaro. Reba nk'iyi jezi nziza, reba n'izindi za Rayon Sport muri Adona Sports and Shipping. Adona kwa mamoteri kigose. Yes, Adona Sport and Shipping. Genda bakwambike jezi nziza nabariya tuzakina. Yego, jezi zabo nabonye baragiye sinzi uko babifaburitse. Batazaniza Juventus. Gahuze ibintu bidahuye. Baze hano urabona mu mujyi rwagati. Mu mujyi urabona kuri Beka. Urahabona neza munsi yaho neza. Hari hafi inkuru nziza cyane rwose. Niho Adona Sport and Shipping. Hariya mugende munyure babaha amajezi.